welkom by Radio Rap se rugbyprogram Chat Bietjie Bol. Ons is bietjie by Hooters. Dis natuurlik Jonathan en my kollega Potty. Potty, baie welkom by die rugbyprogram. Baie dankie Jonathan. Baie dankie julle. Lekker om hier te wees. Baie dankie Potty. Kom ons begin by die ware game, die catfight. Kyk hoe daar gebeur het in Bloemfontein. What a game. Dit was vieslik. Willeroo het soveel magic gegee. Soos fucking al 3 Harry Potter boeke te saam. Maar die Tighties en die goed van die Lions het saamgespan en 'n bietjie die manne geskram en hulle het hom deurgetrek danksy goeie pre-season oefening. Wat is jou opinie van die storie? Before we continue, I think let's just look at the game as a whole. The Lions played very well. So did the Cheetahs. No wonder it was called a catfight. But in my opinion, clearly you could see a side with a lot of young players and clearly with a lot of influence on the coaching side from you, Jonathan. So in my opinion, the Lions did very well. Ja, baie dankie. Ek moet sê, jy weet, ek het altyd vir die ouens gesê, daar toe ek by die Lions was voor die tyd. You can't win if you lose, because then you're not a winner. If you're winning, then surely you are not losing. En dis die key, boys. Dis die key. Dit stel 'n bietjie aanbeweeg na die later game toe daar in die bedompige Durban. Daar het ek vieslike goed gesien. Kyk, die Sharks was warm. Vir die Bulls supporters, hulle sal eerder kalfvoet en hondekak trap voor hulle weer daai game wil kyk. Dit was gaas vir hulle was emosioneel. En ek moet sê, daai klein pol, daai ding het spoed. Hy hol soos 'n man wat 'n handsak gesteel het. Dis insane. Wat is jou opinie van die situasie? Yeah, clearly I think at the end of the day, it was the team that felt at home, and clearly the Sharks did feel at home, and no wonder they played brilliant rugby. And I think to end off with, it's still early days, and it's still a long season to go, but the team with the most points on the board won at the end of the day, and that's what we can expect, and that's what we want to see. Dit is presies wat ons wil hê, meneer. Wat ek wel gesien het van die Sharks wat my baie beïndruk het, is daai varkharte. Jy kry manne wat gym en jy kry manne wat groot is, maar dan kry jy daai manne soos Alberts, Steine, daai manne wat sulke varkharte het. Daai squealing goeters. En dit is wat 'n ou wil hê, dis wat 'n ou wil sien. Wat jy dit gesien? What's happening upstairs? Everybody. No, you know what? Just my opinion on the match. I think what they say to the guys, if you go in halftime, I always used to say to the man, you have to play for the first 40 minutes, and you have to play for the second 40 minutes, and that gives you 60 minutes of hard rugby. Goed. Baie dankie. Dankie dat julle ingeskakel het by ons eerste show Chat Bietjie Bol. Hier by Hooters. Skakel asseblief volgende week weer in, dan maak ons weer 'n bietjie kak. Baie dankie.